Maikanem Abilin. Tinapalabas sana na igagara ti panagsarak da ela ken bakat sela iti simbaan ket impakaammo ti bakat iti balasang ngayon pampun dati may sang aywan da nga ubing. Kunamot ni ela asapay la kuma tao matiddog pa iti biyag da nga agasawa tapno maiwanan dati ubing nga adda kadakwada ken maipayan da pay iti naranyag a masakbayan iti sabali abangir nangedeng ni baket ingga nga gipulong da iti pulisya iti naramid da Bart kadakwada. Itagagayem at iti tuloy iti nobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin. Huwag na, paos lakay. Dahil tanti pangedeng ko. Agipulong ta iti pan nakabagi ti lintag. Gapaw, iti panangagaw da iti dagata. Niya. Iso gainton bikat. Mapantak iti pulisya. Isanin. Unag mo tabay-bayan tan bakit. Apay, kaya't munti matay. Hingaw. Ilipatin tan day tabanag. Ang yaman takit dita. Sana tibiyag ta tinapukaw. Hindi ka tidagatalang. Di kasano nga rodan. Marwamdaan dagi jayat at tao. Kasano ngay ama ikandag iti dakas at tao iti pagnakmanda. Ay, ang tanto natal daw damot Iso ati makunak. Di pa atin tanti naramid na kadata. Saan man adata timang balas kadakwada. Makasarak dan tulat ta iti katukad da. Nangpasan ti adwa proseso. Mabali na mailakot na gitimula nga espesyal. I-deliver tayon. Boss, anyangay. Iba pa tayon na kita may deliver. Wala, tungan. Intayon ni Jay Kabisera. Katrumbang. Nga galibtak kayo amin. Sigurado. Amo yung matan ter aramidan nyo. Good boss. Ala! Agtitinulong kayo. Tapno maibaba tayo amin. Dagiti may deliver. Victor, umadanin ti pa nag-enroll. Kuyugan kanto nga ag-enroll, ha? Wan, Auntie Ella? Inton bigat. Mapantay jay Kabisera. Gumatang ta iti usar mo nga ag-eskwela. Auntie Ella? Oh, apay? Awan mo't kwartak? Saan mo na pagparikutan day ta? Tada kwartami kan ni Mang Ignas. Iso ti aramatan ta. Gumatang ta iti usaram nga ag-eskwela. Di ka ka din agkadkad bay. Kandi ka di agdanag. Ngamin, agtinulong kami kan ni Mang Ignas. Tapno makaadal ka. Victor, anyo ti kayat mao pagbalinan ninton madanon tel daw. Ha? Pagbalinan? Wen, kayat mao ti agbalin a maestraw, doktor, wenno anya. Kayat ko ti agbalin na pulis? Wenno soldado, Mang Ignas? Ha? Pulis? Wenno soldado? Wen, Mang Ignas. Iti kasta. Paltugak mo't dyan ang paltug kiniapon ko. Day tamanan, day ti panunot mo, Victor. Impagakmat ama di day ta apang panunutan. Talaga balsek dagiti dakas a tao, Mang Ignas. Ibagakmanen ken ka. Saan ka kumangagi mula iti sakit tinakam? Agadal ka kit day, tapno sumaya at tao ti panagbiag mau, inton madanon tel daw. Saan kumaaday ta panagibales ti aday ti panunot mau? Nalawag ka day, Victor? Wan, Mang Ignas. Tinasayaat. Siya kaon ti mangkuyog kin ni Victor. Dakdakas no sika. Ngayon, ang mga masalaw da Bart, kat anya pa ti mapasamak. O sige,
Si kangarudan ti makaam mo, Mang Ignas. Unan. Agatan kami kini Victor iti usarin na nga agadal. Kaya't namat ti agadal. Kasta una, ya panagyaman na. Isu nga rod, kayat kumot atulungan, ta kayat na ti makalpas. Kayat na kanaw ti agbalin a soldado, wenno pulis. Anya? Wen, hela. Ngam ti Jack magustuhan niya imbaga na. Kat kayat na tagbalin a soldado, wenno pulis. Tapno paltugan naman, yan ang paltog, iti day di apong na. Jack mababalaw iti kasta nga ibagbagana. Nasakit mo't ngamin tinaramid da iti day di apong na. Saan na may parbang? Agura, ti mula na iti puso na. Day tatiin inot ko maamapunas iti puso na, Mang Ignas. Iso aka na yun ta apalagipan, kan bagbagaan. At datayon dito mansyon. Nalpas manan ti may sa misyon. Mabalin tayo manan ti agpalpaliwa. Babae ko ma, boss. Salbag ka na, tungan. Yung kamang tili iti babaya baka, just ka. Ni boss met. Ala, rogyan tayo kit din ti aginom. Ado ti pulutan. Agranmet tayo kaadwan. One boss! Sige. Ay nabanugak dalmas lakay. Ngam na ipaibos ko tilakop. Nalako amin. Ay, nasaya at nukasta baka. Ti aputa, ayan na. At dadita kalapaw, nakaturog. Nabannog ang nagay ay ayam itay. At ginatang ko aparaken kwa na, lakay. Gimatangak iti baro akawas kan chinilas na. Nasaya at Ay na, kastoy gayam ti adda anak na bakit. Nagragsak gayam. Kasla anak tamutal ni Elizabeth. Kasla anak, wano aputa. Isumot lang nga iso. Ala, aginanaka pa'y. Ta isarek ko day ta chinindanam. Ket no makainanakan, mangantan bakit. Nakaluto ak mutain, itaypay. Sige lakay, aginana aklabit. Sangapulo, 20, 50, sangagasot. 2 gasot. Dayta ti kadagupan tinaornong mau bakit? Unlakay, nayunan tapay daytoy. Tapno saan to amarigatan ni Elizabeth. At dagaya man kasta na ornong tabakay. Kurang pay, lakay. Iso nga itata na pigsata pay, agawaan ta ti agmula, kan makitagkad. Tapno manayunan tapay dayto urnong ta. Awan bakit? Masapaw la maipayan ta ni Elizabeth itinaranyag ang masakbayan. Naka-enroll kan, Victor. Day talaang, minalam ka nga agawid dito yung asyenda. Maanusam? Wananti, manusak. Nasaysaya at mo't ngamin no agawid ka iti minalam. Wananti ela, sana parikot dayta? Oh, mangrugin ti klase yung inton Lunes. Iso nga isaganam amin ng dagiti kasapulam, Wananti. Igmi, kaya't kumati tumulong dito kataltalunan. Nalpas kumatin dagiti trabaho iti dakkel abalay. Ano, kaya't mo titumulong dito, Ela, makamuan. Wan, di nakadi pa kadanagan. Mabitlaan, tatulungak dagiti babae nga agsibog. Ay makanlangan da, dunya, ito kayo sumungat Bakit? Anya nga patumay na alaan dito kataltalunan. Betul. Ela, naimbag, tanadanon ka dito kataltalunan.
Awan kay tidak kalabalay. Iso nga muklatan nga daka ditoy. Apay, anya ti bagam, Bart. Umay kan sukunan. Ato tinaskan nga ramidam ijay mansyon. Jak kaya ti mapanijay. Aging gaadi sumangpat da Senyor Simon. Sukiran na kadi? Pumanaw kan, Bart. Tasaanak ka sumurot kan ka. Agsubliak tulangan ijay mansyon. Intun addan da Senyor. Amangan no kaya't mga paltugak, day takab abay mo, ha? Sakbaya sumurot ka kanya. Abay mo mandak. Ano tumasok ko? Agbilangak, Ella. Sumurot ka, wano saan? Agbilangak iti talo. Kat kalpasan, ti panagbilang ko. Kat di ka palagaraw. Paltugakon, ti kaabay mo alalaki. Anya? May isa. Dua. Tatlo. Sumurat akon! Jablo ka! Hasta. Sumurot ka. No di mo kaya tapaltugak. Day ta kaabay mo alalaki. At salbag alalaki. Ala, umay kan. Agkasakay ta dito'y kabalyok. Jak kayat! Umunakan! Tas sumarunak matlaan! Saan ang mabalin? Agkasakay ta iti kabalyok, Ella. Ya! Di mo pagdasa na pakayan ti kabalyo! Amangan na at naka! Kumpet ka kanya, Ella. Umarakot pa kanya. Salbag ka! Ya! Ya! Jablo ka talaga! Di mo pagdakan! Ya! Agda ako dito pagadalan. Nagsapak ang nakasangpot Awan amok dito Ano tinagan mo? Ha? Victor tinagan ko. Syakmat ni Lando? Agdadamo ka dito pagadalan? When? Ure siyak? Naragsak at nagam mo ta, Victor. When Lando? Sapay lang ko matagayampan. Una, manipod kita. Agdayamtan. Ala, agawan niyo ti agluto kakadwa. Kaimasin nyo! Bas, nang nauna ka tada ni Ella. Sigurado, agpapigsa ka. Imbag tamo yun. Amo ka. Sige, panawan kayo pa dito'y kusina. Ewan, boss. Kat kalpasan ti panagluto yun. Agdalos kayo dito'y kusina. Nalawag. Ewan, boss. Kalpasan na, agidasar kayon. Salbag abad! Inkulong nak dito silid na! Ano ti kaya't nasa wan? Bat! Irwan nak dito silid mo! Bat! Jablo ka talaga! Hoy! Ella, di kariyaw-ariyaw. Mabanog ka laeng. Anya ka din ay tinararamidam kanyak! Parwaran nak ditoy! Awanan kay tibain! Parwaran nak ditoy! Saan ang mabalin? Ado ti kayat kung ay bagakan ka, Ella. Ken, adda kayat ko nga aramidan ta. Anya ti aramidan ta? Parwaran nak ditoy! Parwaran nak ditoy! Anya ti panggap ni Bart nga aramidon kini Ella. Gagayem. Di uliway na denggen ti tuloy iti nobela tayo ana paulwan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon
June Ributazo. Sound effects, Glenn Benawe. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng istasyon. May kanam abilin!